Dobrodošli nov vlog. Začenjam ga tek sred nedelje. Danes sem še snemala, oziroma do zdaj sem snemala še za angleški kanal, zdaj pa začenjam nov vlog. Začela bom montirati video. Sonce je celo malo pokukalo, tek čist malo. Danes je deževen dan in sem že ful naredila. Malo sem spravljala te stvari, ko jih že ful cajta hočem, malo sem cote prala. In ja, v glavnem, ful sem že naredila, najedla sem se, zdaj pa, ampak preden da se loti montiranja, si bom narezala melono za sladico. Daj, da te poljubim še zadnjiček, dok te vobje po noči, ali sama boš zaspala, dok ti bo brisal solze, ali sama boš ostala, skup se igre boš igrala, ki sem jo si namučil. To sem se jaz naučila sama, prosim, ugotovila sem korce sama. To pomeni, da sem musician. Ok, idemo editat. Ukulele pa je bilo to stoga. In tako veš, ko se eno pesem spomniš pa hoče zaigrati, no, to se je meni zdaj zgodilo. Zato sem jaz imela probleme z učenjem, ker nisem imela probleme z učenjem, ampak s tem, da se spravim učiti, ker me je milijon stvari zmotilo, nisem se mogla fokusirati sploh na nekaj, kar me ni zanimalo in ja, se kar namatralo. Na srečo nam v osnovni šoli ni bilo problemov, ker sem pač poslušala pri pouku in delala sem naloge. V srednji šoli pa s hormoni in vsem ni šlo. Mislim, mi je šlo, ampak sem ful več cajta porabila, da se sploh spravim. Welcome to the new vlog. Today is Friday. Ok, jaz sem prispela do stanovanja. Zdaj imam še nekaj hoje, tako da bom nabrala 7000 korakov. Bomo pol pregledali vse podatke. Sem se odločila, da si bom tudi ta 6-tedenski 6 week, tako se challenge napiše, challenge. In si bom vsak dan napisala, kaj sem naredila. Včeraj sem začela, ampak sem že dan predtem naredila 10 000 korakov, sam jih ne bom pisala. Tako da včeraj je bil 30.4. Sem naredila 14 000 korakov. Malo čez, ampak nima veze. 1.5. sem naredila 7000 korakov plus leg day. Torej, ne bi mi bilo treba to korakov narediti, ampak ker sem imela pač leg day, torej neko telovadbo, karkoli, ampak še boljš plus. Jutri bomo pa videli, jutri bo spet, ne vem, če bo lepo vreme, bom šla hoditi. Drugače bom pa fitnessa spet na stezi. Pa jutri imam hrbet, tako da, ja, bom jutri napisala, ne bom prehitevala. Dobro, se je zašvicala, ura je točno polnoč. Jaz mislila, da bom danes naredila te kitajske nudle, ampak jih ne bom, ker je pozno, ker se mi ne ljubi. Plus, ja, to je to. Bom spila proteinski šejk. Rekla sem, da bom en obrok nadomestila s proteinskim šejkom, torej z beljakovinskim šejkom. Tam sicer nisem toliko jedla, tako da bi lahko še načeloma en obrok pojedla, oziroma bi ga mogla, ampak res se mi ne da.
Mogoče bom pa z mlekom šek naredila, da bom malo bolj poln. Stuširat se grem in ja, bolj sam še uživati, jutri je ponedeljek. Začenja se spet Johnny Depp trial. Jaz se tega ne sramujem se, ampak živim za te, kako se to slovensko reče? Sojenje. Urnik je treba narediti, mogoče bom že danes malo pomislila na urnik. In ja, koliko ne je to. Oh no, anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over, I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's another lie. Remember you were made. I try to work, but it doesn't work. I try to say something, but there's a word. I try to just... Dobro jutro. Ni več jutro. Glihko spravljam to in sem rekla, da se javim, ker sem že po konci ful cajta, pa nisem nič posnela. Urnik je napisan, cote so zložene, samo še pospravim jih v omaro. Čop si še naredim, pol pa grem v fitness. Danes bom spila shake namesto obroka zdaj, ga že pijem, zato ker nimam cajta zdaj kuhat, pa reč grem prvo v fitness, pa pol v miru kuham, ko prijem nazaj. Danes bojo pa res kitajski nudli. Nekaj sem se spomnila, pa bi rada na hitro pokomentirala. Zdaj, parkrat se je že pojavil komentar, pa nič slabega, tak res ni slab komentar, ampak v smislu, enkrat je bilo za oblačila, če kupuješ v teh, hitri, kako se reče? Fast fashion se reče. Komentar je bil na to, da ne bi smela kupovati oblačila v teh trgovinah. To je vse. To so vse trgovine, kot so H&M, New Yorker, Primark, vse. Stradivarius, Pull&Bear, v glavnem vse trgovine, ko ponavadi večina nas kupuje tam, ker je ugodno, pa trendy, jaz se zavedam, da so stvari za tem, recimo nam, da ne dosti plačajo delavcev, da se masivno dela oblačila in tudi vpliva na onesnaževanje okolja. Bolje je bilo drugo, en komentar glede čistil. Se čist strinjam, ne vem, ta agresivna, nenaravna čistila ne dobro vplivajo na okolje, drugi strani pa z naravnimi včasih ne moramo tek spucati. No dobro, to ni noben komentiral, pa bom jaz recimo, če smo že pri tem, da bi mogla skrbeti za okolje, pa skrbeti za dobrobit drugih, bi potem takem tudi veganka mogla postati. Point, zdaj, kaj hočem reči, ja, jaz nočem, imam nek vpliv, ampak iskreno nisem jaz tista, ki vzgaja, zato so zadolženi starši. Jaz ne morem biti perfektna, nikoli ne bom, niti ne strmim za temo. Recimo, meni se zdi, da mogoče, da ne spodbujamo teh ekstremov, ja, bodi veganka, ker živali trpijo, ker se okolje onesnažuje. Ne kupuj fast fashion, kupuj, ne vem, v teh second hand trgovinah ali pa res nekvalitetne izdelke ali pa s čistili. Jaz pravim, nam je boljš, da naredimo vsaj en korak na vsakem področju v neko smer. Recimo, ne vem, pojej manj mesa, mogoče en dan sploh ne jej mesa. Tudi to je nekaj, ne zdaj iti v en ekstrem, če nisi vegan, nisi v redu. Lahko pa en dan ne jemo mesa. Jaz sem brez problema, brez mesa in tudi dosti jem nemesnih stvari. Edino, kar je zdaj zaradi fitnessa malo več probam beljakovin dobiti iz mesnih izdelkov, ampak to je večinoma piščanc. Isto glede oblek, jaz sem si včasih ful več kupovala. Ok, zdaj v zadnjem cajtu sem si res malo več, ampak
je bilo obdobje, ko si nič nisem kupila, ker sem se odločila, dobro, če si ne kupujem res ona, ne vem, oblačila, ko vem, da niso izdelana na hitro, fast fashion, bom si pa vsaj manj teh kupovala, ne, tako da mogoče bi mogli malo bolj spodbujati to, ne vem, da če ne moreš iti čisto en ekstrem, probi vsaj zmanjšati in se mi zdi, da je to lahko prvi korak in ja, jaz nočem zdaj spremeniti svojega življenja zato, ker si imam video. Če razumete. Pač mogoče je malo sebično, ampak ja, imam nek vpliv, ampak se mi zdi, da noben ni popoln in glede na to, koliko drugih videov na internetu, mislim, da moji ne bojo toliko škodili komu in kot sem rekla, vsak je za sebe odgovoren, jaz nisem starš, zdaj govorim za mlajše. So pa druge stvari, ko jaz delam, ko so lahko v pozitivnem smislu spodbujajoče. Tako da, to sem samo hotela povedati. Mislim, moram res šop narediti, ker imam gnezo na glavi, pa praci moram pol si moram glavo prati obvezno. Drugače sem se pa stehtala. Jaz se drugače ne tehtam, ker mi je bolj pomembno, kako se vidim v gledalo, ko pa koliko imam kil, zato ker hodim fitness, mišice so težje od maščob. Ampak sem rekla vseeno zdaj na začetku tega 6-tedenskega challengea bom se zvagala in bom pol primerjala rezultate, če se bo po kilah videlo, če ne. Važno mi je, da se, ne vem, da jaz tek na sebi vidim, opazim kaj in ja. Boš bi se mogla slikati. To je bilo tudi dobro. V glavnem, gremo v fitness. Še to sem hotela reči, tako za vse stvari, ko se gre za spremembe, tudi na kaj ješ, telovadiš, je ful lažje delati, narediti spremembo po korakih, torej začneš z manjšim in pol, ko se tistega navadiš, lahko greš naprej. Tako da, kot sem rekla, dajmo to reč spodbujati, da vsak naredi vsaj nekaj malega v smeri, da se izboljšamo, kar se tiče onesnaževanje okolja, izkoriščanje živali za hrano, izkoriščanje ljudi za poceni oblačila. Ja, tako nam recimo vsaka navada, če se zdaj odločiš, od jutri naprej sploh ne jem sladkarij. Na kaj boš mislil? Sam na sladkarije, bolj kot takrat, ko se ne ko se ne odločiš, da jih ne boš jedel. Tako da, ja, vse po malem, lepo počasi in če vsak malo pripomore, bo ful večja razlika, ko pa če en nič, pa en vse, a ne, tudi v kvaliteti življenja, koliko si zadovoljen, a si nesrečen, ker pa zdaj se moraš odpovedovati vsemu naenkrat. Welcome to my TED Talk. Tudi glede proteinskega napitka, šeka, me si sprašujete, sploh mlajši. Jaz vem, da včasih starši mislijo, da je to, ne vem, nek strup. To so beljakovine. Beljakovine so v mesu, v jajcih, ne vem, recimo v čičeriki, v oreščkih, marsikje so beljakovine. Te beljakovine, ko jih imam jaz, so iz sirotke, to je iz mleka. Ne vem, kak je postopek, ne vem pametna, ampak je ful lažje ker s tem dobiš recimo 25 oziroma 18 gramov beljakovin, ko bi zato bi mogla pojesti, ne vem, koliko je, 5. 4 jajca bi mogla. Imajo tudi veganske proteine, ki so pridobljeni iz graha, riževi, ne vem. V glavnem, jaz pijem te sirotkine. Tako da ja, po moje se sliši, ker rečemo v angleščini v bistvu protein pomeni beljakovina in proteinski šek se sliši ful, nič takega ni. Samo ful lažje je dobiti toliko beljakovin naenkrat, brez da poješ ful stvari. Še vedno ješ druge obroke, normalno probaš beljakovine dodati, a si vegan ali ne, najdeš vir beljakovin. Zakaj so beljakovine toliko pomembne? Recimo, če hodiš v fitness za grajanje mišic, pa tudi beljakovine se več cajta prebavljajo in telo porabi več kalorij, da jih prebavi. In s tem posledično več beljakovin poješ, bolj telo dela in bolj kuri maščobe, ko ješ ogljikove hidrate pa druge stvari. A ja, pa da nekdo me napada, nisem jaz ekspert, to so stvari, ki jih jaz vem, ki sem se jih sama naučila prek YouTubea, tako da ni pa zdaj proteinski šek za to, da shujšaš, za to, da ne vem, ker naenkrat močen postaneš, sam olajša ti delo, bom rekla, lahko pa še vedno z normalno hrano dobiš beljakovine, sam je mogoče malo težje kak dan. To beljakovin pojesti, ok, gremo zdaj. I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. I can't take this anymore. You say we're done, but you still want more. Baby,
Mislila sem, da sem dala apparat, pa nisem stisnila play. Nima veze. Kitajski rezan sem naredila. Najprej bom pripravila zelenjav, s tem je največ dela. Pa se ostalo. Photograph of us without cares and worn out clothes. Doesn't seem so long ago. Now I'm just sitting here bored at home, and it really got me thinking of the times we took off on the road. I can't remember where we headed that night. We were cruising around town in Memphis, running the lights. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top, but we were clever not to take it too far. Though it's hard not getting tempted, calling you up to see how you've been. Cause don't I miss you and all those things we did back then. Way back then. It's funny how times roll by. Is it 12 years since last time? Where'd you go? What's the score? Did you find what you were looking for? I never see you anymore. I can't remember what we did that day. We were blowing off steam in Paris, but I wanted to stay. Cause I know how it felt when we raised hell. I won't forget that. But we were clever not to take it too far. Though it's hard not getting tempted, calling you up to see how you've been. Cause don't I miss you and all those things we did back then. Way back then. Killing time, Friday night, found a photograph of us. I can't remember what we did that time. We were spending one night in Venice. It just slipped my mind. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top, but we were clever not to take it too far. Though it's hard not getting tempted, calling you up to see how you've been. Cause don't I miss you and all those things we did back then. Way back then. Way back then. Killing time, Friday night, found a photograph of Vse je pripravljeno. Stalo je ga piščanca sem dala zmrzovalnik. Zdaj pa začnimo pražiti. now close. Doesn't seem so long ago. Now I'm just sitting here bored at home, and it really got me thinking of the times we took off on the road. I can't remember where we headed that night. We were cruising around town in Memphis, running the lights. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top, but we were clever not to take it too far. Though it's hard not getting tempted, calling you up to see how you've been. Cause don't I miss you and all those things we did back then.
you were looking for. I never see you anymore. I can't remember what we did that day. We were blowing off steam in Paris, but I wanted to stay, cause I know how it felt when we raised hell. I won't forget that. But we were clever not to take it too far, though it's hard not getting tempted, calling you up to see how you've been, cause don't I miss you and all those things we did back then. Way back then. Killing time, Friday night. Škrob, tapiogin škrob, ko sem ga uporabljala namesto cornstarcha, to je to, kar sem vedno pač pogrešala, ker daš malo več vode in tega in pol tak ful bolj sočno pride, no, tak malo se zgosti. Let's go. Can't remember what we did that time. We were spending one night in Venice. It just slipped my mind. I just know how it felt. I won't forget that. Windows down and open top. But we were clever not to take it too far, though it's hard not getting tempted, calling you up to see how you've been, cause don't I miss you and all those things. Evo, stuširana, zdaj se sam spravim, slabo uro imam. Kao sem si naredila smetano, ker sem ugotovila, da imam smetano, ki jo bi bilo fajn porabiti, ker je še polna in imam že pol cajta, tako da imam no, tako res belo kao danes. Sem končala en dolg, ful fajn stream, to majico sem imela noger, ne morem se odločiti, da zgledam tako kot ena bicika v nje, je cool. Vsi so rekli, da je v redu, ampak ja. Zdaj moram pa posodo pospraviti in počilati. Nov mikrofon imam in mi je ful všeč, sicer moram še par nastavitev narediti, ampak ja, če koga zanima, ker mikrofon je, bom dala opis, neki Shure, neki S, glavnem. Čala sem neki do 12, ampak sem do zdaj sedela za računalnikom, tako da. Ok, jaz tukaj vlog končujem, zdaj sem se odločila nekaj. Ta vlog je dolg 23 minut in jaz imam še ful robe in bi bilo po moje 40 minut in sem se odločila, da bo to soboto spet video. In mogoče bom tudi naprej to delala, jaz se preučim, ker malo te sobotne videe spreminjam, ampak hočem si malo olajšati, pa da bo boljš vse, da ne bo na silo. Torej recimo to soboto ne bi rabila imeti za soboto video, ampak ker imam dost robe, ga bom objavila. In mogoče bom tudi naprej tak delala, da takrat, ko imam dost video, bom objavila ekstra video, takrat, ko nimam, se pa ne bom sila, ker se mi zdi, da tudi pol ni kvaliteta taka, pa krajši videe so, dihaj. Tako da upam, da vam je to cool, tako da se v soboto spet vidimo. Hvala, da ste gledali in čau!